Thank you for watching Lango News channel. Manu beru kwena chika mata mami mewek luogi church amecha joye social media kede chima metia goye ni ongolo chuma Alum Santa ogwang petia teni dan kadi winyu ni adotor tie a dot cha gufu merepe dan terepe dan ni unu adokere ame po karoni na rio e ka unte winyu ngagi amodora dot ichawa ni pot paro mokobo nyinga me pot pa moho eto ngata do ana moho nyia chalo ngato chalo petition obedo uyuhu chama nena rem abok ero tikere jo ario kene amegi nuko swearing gina mo loni a vidabit dana shell che winyo bedo NRM dana shell che winyo bedo UPC kanyingi binu katukuna le eka wanote dang ter jowa to mi chadengi wanote winya duogi mere apoyo Ye adot me yini ngeo ni tiana. Ti adot Santa pi bala ngo kadim pi bala mado. eno mi ana kobi ni chawa ni ente wote ente wori eno ya ilao kana woro wano pokre ke so tieni mir wo gam balo nasha kaino gam balo nasha tenen no ngame o kerie chala bala koko pien man miro lungi koko petition no ngata metike de koko amo chwala electoral commission e kai neno koko yinde no lega ngatu ne tieni ngo so mando do legal matter ko pa kwa ngo che dinameka agamo peka gecha kadi bedi ana tike de information no kene ero mira mi chama rata pien jamu dusha wando do ye shawani no wana to consulting the lawyers wa Okay, away from Petition, how do you look at Yam Town with Santa Alum re-elected as the district woman member of parliament? How do you look at Yam district in the next 5 years with Santa Alum re-elected as the woman member of parliament? yunge yera ama bedi de ma chel da para beach achene ni aloka pol to fal abedi yu yam pe gufa me teacher malum Santa to you mwoko karange chubedo kere pien ma chel yeri ame yot kom el facilities wa pol unu upgrade el center adekunu tika adek eto wando tika de upgrade naka 17 L centers ameti L center 3 L center 4 is going to General Hospital. Oyam County South will get another upgrade for L center 4. Oyam County North will get another upgrade for L center 4. So many developments are coming at the same time. Utune no the opening of Abera Yabokwa Doku district opportunity tia birukan. Utune no Yotienga ame rehabilitation nere tube out tual ameti yoyam te be abok tune another development ama ya kwa kona boka wod bobi ame yo no chukero kai procurement plan monu jama me tien anena come to a point amenu ni rate amo yama don kede I been even faster than the last 15 years in Marchiel Santo Berutishi district alike eticha dongo pokoni aduga de ding eka road infrastructure chinere wano nuoka billion achela kente tishu yama loro aber will be getting 1 billion yam district will be getting 1 billion gino kena meda rochiang eti ni government ya mitomed duchiente med doubling 1 billion ame rombe 2 billion so nyurni development may infrastructure speed it at how word kwene
malo. So munu jametia kwenye kin pod jo ametia timu korogini ni wana na hari kwa kwiri yu yam na hari ko yabo yammi one power politics me adage power politics me metu nyu ko worege power politics me da power politics me ginu kene do wana kwa jo ametia bini chu kiri jo ametia chu yam ni me achiel ko keru yami chwinywa me rio kwa wonu kwir kere mara me dek ogwogare wonu ikwir amo keru goba aduye gini ya giki mere otedera me wano ti utelo gini nyolwak me yam ngeo nga me gino yer me bira tera me rio me dang ni okobi gini yin ngata me titi yukoru gini miro yin ngene yin bira tera yu yam istora ngara chela mo bira tera yam kiri gina ngara chela timo wod binu lubu yori kare kono bedi kwiro karo to wan miro tim ginu du chatwere me kwa yu kwir kun marati yakinawa da wano kwa yu jowa ame chwahowa ni od woru na nyim kire kwa yu kwir kira teni me koptieni we are winning da wano winning abo koporiye dangino timere ni pe gengo wa mede kire program wano chano me mede kire kwa yu kwir po Santa Lumu Gwang ken Santa Lumu Gwang obera tela wa pe karne dushu pedang tini no mora chiela me Santa Lumu Gwang otima chu mor kar chiel kire gino do wano kwa nyuru jo atia bini chu kire jo atia chu yam kire agents wa ni kwa wono kwir o preaching on gospel Mary Bojo preaching on gospel kita lumtia preaching kere o preaching on gospel me word kara chiel in this campaign me ari o me agiki wadam ni ko man kanale ni bura moro unyo ginora rach ame binu ngole nyimwa wano kero campaign wa yo ba to wano ko ni lwenyoro me binu loyo wape ento wano binu chuwe yo ba e kaute kwa yo for Santa ni kwanyo ka winning wa utum kitambiro tumkere yen gina wano ngeo ene yeni wiyamu bero megwa na one forward kanoriye wiyamu bero turiwa bandang forward kanoriye enta pire tekere wano kwa yo tela me parties long ni apot pe woro me wod lwenyi ko bawoti ngeni mono bero minni manu bero minni pe mi wi bie moro tikeri merwenyo watikere jo yene ya gikimere cha dongi na tiu keri yini binu donga me bero ngatu nacha karo ker ngatu tiu keri chano nuko me chanedi petie so nyuruni yine me beda tela yine me ti chwak ngatu cha chwa ngatoro alubere kera jenda mere chwa ngatoro ame chwako dani cha pekelo wataraj tok pe balan kwoni ya nyim manu bero kwena pire tek da wana mirni man pe gike yu yam ame ni dohe lao dishu ne wana child the campaign team a woman MP Santa Lumu Gwang wana tu preaching unity da wana mirni yunge kwiru yam pun mir doadi achiel yunge kwir mara pun mere bere timo tie ame yen kwira karo wan pun to mo pie achiel pun bere wang tie achiel koda me de bere kire wana bere kire yunge politics so nyurni ginore kana yini timo ngatur kana ma mi gi mati me kom ngatoro nyuri ni ngeri yin puri donge bero dana ma yam mano bero kwena pireta to wana chalo the campaign team one potie kri koporo kre ngatoro wan biro mede kwa yo kwi pien won kwi tipeng kuno ami to kania pojo mo yam for the home wembling support and yes Petition I think we just like a sub county yam district government I don't better executive member department chabaching yam district yam district and better can lim ata me an kopa mora Paul a shall put me chabaching ana kwayo in man want to go general election akwayo pato ken me NRM the pato ken kadi nyu yugo kato ni en yo dimo petition one tongo lu ko we want to go general election miro jo du to chingi bewe dun de lanyo kwi donc kita won jo me NRM jo ke mo tam pola jo mo tam gi me chaka Lumu Gwang un meda me chung yung Alum pieni mano bera do to biro ngolo ko peti ngata me korlo wan ti ka tieni ka Lumu go gamo balu shani wan te bero pinga chalo team o tenen no kan na me wan ro do ye kar kan yo electoral commission no yu ko pen peten li be jam ni kwao o donyo dushu kar kan yu ko donc ko yu ko nyo do ko lu wa me wan ro gamo ko gamo do ke mete bela be un tuok mi tuok bora Lum o kita mu meti mi o kede keda wan koptieni wando lanyo kwiro ko sai netie penga to mi ubora ni ka kwalo kwir un bole wa unu kwir wano goko peti ngata ma kwalo kwir peti ngata ma wilo kwir.
Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.